Hej, čaute ľudia, toto som ja, agent Okurka a dneska si zahrajeme Five Nights at Freddy's Sister Location. Poďme na to. Dobre, takže som v hre a vlastne uvidíme, čo sa stane. Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad and screws balls and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. Unlock 5 with the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can go be hand unit. Prepačte za obrazovku, že ma to nevidieť, ale nechce sa mi úplne si žiaľ získať jeho vec. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. It seems that you have some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome. Thanks, Benedict. Keď sme hry poznačili, na to hodí nejaký tutoriál. Tak poďme na to, no. Čo vám poviem k tomu? Ja, takže vidím tu nejakých tých animatronikov. Toto píše Night 1. Toto je kde sú Circus Baby a nejaká balerina, ktorú nepoznám. Aha, toto mám kliknúť a to je šachta. Viem ísť a viem aj bežať po tej šachte. To bežanie sa nám asi zíde. Aspoň si myslím, pretože možno tí animatronici budú za nami liesť. To sú nejaké hodiny, nejaké hlavy, ktoré sú docela scary. Nejaký animatronik, a čo je to, takéto touchpady? It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Takže nejaký modrý button, to robí nejaké svetlo. Tak aj čo robí ten blesk? Aha, to je kontrolný šok. To červené tlačítko, to je kontrolný šok. A teraz asi by sme to mohli zasvietiť a zistiť, a už tam je, vidíte, takže vlastne musíme to svietiť a keď tam nebude ten animatronik, tak mu dáme kontrolný šok. Aha. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Pozrieme, kýž tam je. Vidíte? Nie, není. Ešte to budeme držať? Není. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Poďte, tam je šok. A teraz, či tam bude? Není tam, ale. Let's try another controlled shot. Teraz, že by tam bude? Aha, je. Už tam je. Oj. Ja radšej budem bežať, aby sa tu niečo nestalo. A máme skoro každý jeden diel FNAFka, takže vy môžete do komentárov napísať, že či chcete aj nejaký iný diel, keď dokončím inú sériu tohto FNAFka. Teda toto je presne Sister Location. No, dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ukážte, tam je kontrolný šok. A toto je nejaká ventka. Tak to topka tam je. A tam nič není. Ďalší? Zase tam není. Toho animatronika vypneme, ne? Však keď tam budeme dávať toľko tých kontrolných šokov.
Nie wiemy już You don't want dać. to leave overwhelmed, otherwise you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Motion trigger. Circus gallery vent. Jupi, dobranoc, koniec. A to jest koniec dnešného videa. Takže čau.